Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا
وزد وبارك
ala Rasulillah, ala Rasulillah. Wa alihi al-athhar wa sahibil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus sekali lagi kepada Majelis Taklim dari Kecamatan Panakukang, Majelis Taklim Masyarakat. Selanjutnya kami mengundang peserta berikutnya. Peserta dengan nomor dada nomor 5, nomor 3, Nomor 4 tadi. ya, nomor Nomor 4 tadi. nomor 6. Penampilan berikutnya nomor dada nomor 6 dari Kecamatan Tamalate, Majelis Taklim Jamiyatus Zamadah. Beri aplaus kepada peserta dari Kecamatan Tamalate.